kher tu te chibai ole tuna hian zolpuya kan oma kan tunga hian zolpui bru baptist biak in oma kumin sang hi som hi pani February ni som atanga ni som pathum hian bru baptist church assembly voice som le palina zolpui bru baptist biak ina khen ania tun huna hian bru baptist church bi chian na kan nei do na thir tu te kan hun abula changa atop thleng min man pui turin kan som cheu ani thir tu te chibai ule kabula hian west phailam bial to pastor reverend Habar Doreliana Sailawa Oma ani hi Bru Baptist Church Administrative Officer ani hi ani hian atanghian BBC AO ani na zona shadu kan neite zona hun kan nei do na pu haberta chibai kan buk chi Bru Baptist Church tazinga Administrative Officer han ni endika tangin nge AO hiani oma chuan BBC AO ni na din hun hi ha thlak le har sa ti chang te inayam ti te po khasya ta chak om kan tia min han shil tel ngal tala kung sang hi som pakwa April ni West Phailam Pastor Biala kaluta ti chuan chu min hu lo ka chuan BCM Administrative Committee in BBC AO tur hian min ron ruata ani na taka chuan mission coordinator tuna director kan ti tak zela hi hi AO tur kha nema ro chu ser kon atang chuan solai dam pareng pui han vil kha har sa de ul ka ti chuan ka kowa atlata la thok chho ve ta nok ka hei West Phailam Pastor Biala hian ko ran pasari ka en kola boi thak chang chu om ve de thina amaro chu kan ho tu ten tool anti arong bol na thilania phuri ta chon ka lalem love chang ro chon minti ko kak ve vi thina ni alom om hle mai he BBC Assembly Voice som palina kan lam hang ta der mai pathian ka shraina in bro namte zinga hian mason na azwani na zuang tila kan ti swal kher lowanga tiro khang mason na mutu te zinga khan nang po amuna e awin ni a soidu tam takin ei karinga amero chu khang zinga khan mason na e awa i om nuwa han soilan du langsar zwal te kha min han tar lan sakle tala ne pathian na tho alang na sakhop mai in tum chop na te he ka han om ve nuwa po hian Mizoram Sarkara Society registration ta kan han ti fel tin printing press te po ke mani polling kan han nei ve tin chuwa ka chuan dampareng pui high school so HSLC exam center te lo ni ti chuan dampareng pui high school so higher secondary kan hongdo na BCM assembly min pass pui vek to chung halak so mek ania chung te churo pui kan ti khop maya tin mit thanhem ngai te impact na zara tailoring center te po na pareng puya kan dina tin chuba ka chuan kan momo conference hall te po BCM pui na in hei kan han nei chodo na malak me kani hemilaya hian convention lo thei lo chu kan ES Reverend Jodin Sanga le dam pareng pui high school kan headmaster pu evlal ziding ate impact na ro pui khop maya an chunga lom thu bo kan soi thar le boka tin chumi ba ka chun a BBC pumpui anga chuan hey three self kan ti thina BCM in BBC hetia alo din ta ka athil tumachu ma ni in chom thei ko ran self sufficient church kan ti te tin ma ni ro in rel thei ko ran self governing church te tin ma ni chon chin thil thei ko ran self propagating church ti te kha athil tumania chu azong in lani phak lo mai la tuna hian ahlim tha BBC hian alo lang ton ning ka ria chu mu nom in ka ria min ti hlim viau zelani ti khan mason na chung chang te mabak te mo malak na kal zel te kan han soya amai ro chu khang zinga po khanin har sat na te po to thei om thei ania BBC chung bi ka hianin har sat na han soi mai tur te o me ma lo omani chuan khang te khamin han tar lan sakle tala hei nia har sat na ne te hi chu kan han tok ve pakhat na chuan kan dar sar maya tongmoi lo ni lo sala Mizoram adai deng de ulai le kir khol kha kan om na lai ani de vek maya olsam zongin parwa tu dam pareng pui hania tin chu ba ka chuan Tripura khalatel boka in kalpo na how tak maya meeting han ko tele assembly te
tiếng à chun sum lệ pai tam ta ka ngai thina hei hi a boi thak fu amaro chu pathian zara kan ti vezel theya tin pastor hi kan lein dei lo em maya pro pastor te po serle sang khoi thi na te kan pe a tiếng chuanin kan la in chor deuh no i sum le pai kan nei lo ba ka ami hring chor tur po hi kan lein dei lo pastor kan lein dei lo em mai hi kan har sat na pakhat chu ni tin thil pe ka hian kan la thang har tok lova karin fui me ka ma son na ero chu lang chho ve zela huna local zelanga heng kan har sat poi sut kianin om chho ve hlek zel chuan kan hria alom hle mai an soi kan lo hre thina bru nam te hi nam in ngai tlom in thla hrung de mai tlom tak mai en kol nuam ti nuam mo an ni te kan te an lo thina khang kha rong in han bol khan an mani en kol hi khatiang anuam ol sam kha alo ni em nge han lu chil tak taka chuan an lo ni lem lo te ti te po kha sha ta chak om ka ti a chu tiang ani chuan rong bol pui na tho pui te hi a har sange a ol sam ti te po kha sha ta van chak om ko thran huang pon lam te chu ka soi ngam lova amar chu ko thran huang chuang kan han tho ho na hi chuan rong bol pui tho pui an nuam khup maya hei BCMIO kania chumi wang te po chu ni thui vi awanga BCM hi an nu le pa le a hring tua hian an thin lung tak hian min pomin ka hria chumi wang chuan thu an oi ma min ngai changin an za der thiama tho pui rong bol pui an nuam khop mai ti kha ni mai te se ani le kan sha BCM hian BBC te hi ama ni ke ading independent church ni thei tur hian a bot sai meka chumi ta chuan ruam man na a chuan sang ni som thum atangin sang ni som thum nula ma chuan an ma ni a in real bol thei tura han ene an ma ni ko wa engkim mo phurna han tlak tir atum ti te kan lo sha a enkol tu te zinga mi ini na independent church ni thei tur hian BCM ina apuina telwa an mani kal shanga in enkol thei tur hianin an thei to in iringem ne BCM in sang hi som thuma tang chuan mani ke ding to turin planning commission kal tlangin ruam man na anei ni ti ka hriat tir kha chuan karil ru chu ha dewani asan chu atakalo chensil tu kani kan din mun ka thlir wanga hupur om chu ka tiviawa ama ero chu keini aya fing sok le mathlir nei thui jok kan ho tu ten ka tenga ruam man nan han siam ta ka chuan kan ta na thatur jok ani karinga teng chuan chu tianga min be seina ang takka mani ke ding theidur chuan te hian kan phak tok zela kan lo bo se tang anga ahuna lo thlen chuan pathian zara mual pho lovin mani ke ding theitur khan an om ka be se viawani kan zona to beratan to beratan mo BCM in BBC te rong kan bol puina konga te kan tho puina konga kan enkol dana te po anyang chu soidu inei karinga kha kan hun ti top nan mang taila BBC min enkol na konga hian kan ho tu ten fak om khop maya nu le pa chan tak hi an chang thiama kan mamo kan thlen te fa te na nu le pa ne na thlen ang tak hian min lo dong songa nu le pa te nan fa te mangai taka an enkol ang tak hian nu le pa ni an ting hle ing ka hria voina hian BBC IO point BCM kan hruai tu te chunga lom thu ka han soya hetianga kan thok ho zel ani chuan BBC na kina chuan puitling takin pathian ram zawna turin ala ar chuak zelang ti hi karing tlata chung te chu ka han soi tel pa du ni hun thatak min pe kan lome ke pa ka lome kabula hian Reverend Zodin Sanga a oma ani hi Bru Baptist Church BBC Executive Secretary ni lai ani tun khonvar bi chiana huna Bru Baptist Church kan bi chiana atan ama biang na kan nei do na ni apu Zodina amasa in chibai kan bu ka che hey Bru Baptist Church Assembly voisom le pali na lai mai pathian
ka shoina noya kan lo thlenga ting alom om ka ti a kan zo na ma saberatan kadrilu ron lang chu kumsom le pali lai me pathian kai shwaina hetianga assembly han nei theita ga chanin BCM enkol na hnuai ni angin saitur tam takin neyanga chungzinga chuan BCM ina BBC te kan enkol na ya nu le pa kan ting to kin sha em alung oi thla ki TM chuan kumsang ni som thuma hian kan lo sha danin BCM hian nangma ni BBC te hit nangma ni kut koi mo nangma ni ke a inding tura independent han pek ve che u atumani ti thom te kan lo sha khanga te po khan intin iringem ti te po sha ta chak om ka ti BCM te hi kan nu le pa tak tak an ni na hi an tlin hlein ka hria sang ni le pasari November ni rukhan BBC kha din ani a ti chuan sang ni le pakua mei ni som hnia official hon kan nu le pa te BCM nuaya khanin kan han hong chowa ti chuan hei kumsom le bali lai mai isoyan khanin experience kan lo nei to a kong khrang khrangin leadership building a te le ko khran enkol pui chungchang a te tin infrastructure development chungchang a te kong khrang khrangin an nu le pa te an ni zia lang chiang hlen ka hria ten hei missionary te hi soi langila bru mission nuaya school rongbol na mangin missionary thanem tak mai BBC min puya advisor ni boka ko khan enen kol na rang ranga pastor te le ta thok tu BBC atanga thok tu te advice min perenga tun thleng hian chu BBC hian kan that pui le nin ka hria ani na taka chuan hetiangang administration te leadership a te hianin BBC a thok tu te hi kan la no pangin experience kan nei lova ten engko hran noya ma a pastor te le khatianga experience nei kha kan nga lova chu wangin an advice na hnuaya hetia kan hi ma po kan son chho hlen ka hria ti chuan a headquarters level atang hi chuan BBC hi area baptist council pakhat angkha ani a BCM atanga thlir chuan chumi hnuaya chuanin hei rural na ranga te administrative officer BCMI in min petrina chu mission director he ani thina amaro chu dampareng puya kanin son nu hian headquarters kanin hlat to wangin West Phaileng bial to pastor BCM bial to pastor he kan administrative officer in charge angin taum to thina he hianin kong rangin min puya administration lama advice thatak tak kan mu a committee level anga te ten executive lama te po min puina sa hlen ka ria ten izo na pani na kha sang ni le som thum ma hianin ni BCM kan nu le pa te hian BBC an policy kha oma independent anga min ruai antum na kha country a chu tuna hian campaign te po kan nei chowa Tripura te Assam te po kan nei do na Tripura phejon kan nei to a chumia ta na in buat sei chozel turin ko hran member te po kanin fuya thilpe ka te tin leadership a te a ko hranin rel bol na hrima te po hianin mason zel tura in fuina chu akal reng mai tuna hian alom om hle me ikhanin BBC te po in dampareng puya headquarters nin in rebel na fel takin nei chawani ti te po kan lo shia headquarters noya chuan department engza
tenge in oma nangma ni in profile te po hria da chak om ka ti a nangma ni BBC chung bi ka te po khan khang te khamin chilla chon arem chan chonin I data le statistic lam te po kha han soilan kha rem tura ngai la ti ro bial engzange in chena coordinator khatiang ang in chenda na kha la shevelo te tan khan chip chiar de hlekin min han shil sakta la country athe wangin BCM rongbol na bruzinga rongbol na hlotling hle in country a kumsang khajakwa somthum pakwa atang khan bruzinga BCM in rong aboltana chumira chuak chu tuna Bru Baptist Church kanti hi anin kan ringa country a chumi kal choze la chuan nu le pa te an ni na hi alang chiangin kan ring nge ni kan mu fia tulin kan ria tu nuwa hemi BBC ain din chho dan te le kan kal zel na hianin kan mu fia tulin kan BCM image hi kan mu fia tul ta ne tun main kan mu fia lo ti na lam ni lovin tunai chun abru society nol pu hian kan hu fia to ni a ko ran dang po hian BCM image he an hu fia tul ta ni tuna chuanin chu a ma sabera ka soi do a te chuan min enkol chho dan te BBC kan ni mat atang rengin he missionary thanem tak bru khuwa te reom takin an oma BCM in min enkol saka tin sikul omlo na khuwa te po ko ran school tak BCM in min din saka chu mizar chu hei kan zo le in ka ria education lama te ka soi thina BCM ina hetia bru khuwa sikul min din saka hi kan lom hle tur nin ka ria chan chu hei rongbol na tu nuwa BBC aron chu nuwa hianin rongbol tura in pe nge ni in buat sai chozel tur kha kan ne wang missionary school azir chuak reng ho hi chu khami atana in buat so kha kan ni ta ni chu wangin hei hi apoi mo hle nin ka kalna piang hen ka soi thina BCM school mission school kan nei hi kan va nei hle ani kan lom hle tur ani ti te kha kan soi te chuan hei BBC he sang ni le pasaria khanin din chho khani ta amaro chu official taka hon chu sang ni le pakwa November May ni somnia khanani ta chumi tang chuan hei ma kanan la chowa BCM point policy pa ngai tak tun ma mission ya thazok te mayang khatiang kha kan nei chhota ti chuan relationship chungchang ate leadership building chungchang ate le hand holding chungchang ate po nasatakin min puya ten BCM in enkol na min enkol na le an policy an vision na hian achiang in ka ria BBC min fuai to mahi pakhatna chuan self propagating charge ni tura in buat sei chhotura khatia min din chhokha ni ta te chuan mania in to del turte mo self sufficient charge kan ti te ten mania in rail ball tu khatianga kha khami lungthu pathum focus rana tun thleng hianin min ruai nin ka ria chu hei ni chin khan ka soi to pastor tam takte min zirtira sum tam tak sengin AICS le mun thang ate po so tiangin a leadership building le ko ran infrastructure hemi ngene headquarters level anga te po so tiang chon sum tam tak sengin min pui thina chu kan ma kan han la chho zela kan nu le pa te zara ma po kan son chho nin ka ria chu wangin
BCM hi BBC hi chuanin khovela ko khran thaber le mission policy nei thaber ra kan ngaya hi ko khran danga kan mi le sa bru namte po hian an re chiang tunin ka ria hi ka mu dan ani chu BCM image hi tuna hian kan chiang tul to a nu le pa te nu le pa ni an tlin zia hi chu mi tang chuanin kan re tul ani kan re zual zel tura po ka ngai ani ti chuan chu mi kal zel chu mi chun zom na te po niang chu sang ni le som thum wa policy thatak anan duang chole zel ta independent charge ni tura min thuam antum te hi aro puile zualin ka ria amaru sentin ngani a detail policy a khachu kanwa re phak lova amaro chu hetia min han buat sai chho na kong he aro pui ka ti a ko randang khovela ko randang hianin hetiang tak hianin an kai ruayangem ti te hi ka ngai tua tin hemi abru ko ranai ko randang hian min ngen enkol veta se hetiang tak hian min enkol puitling angem ti te kha ka ngai tua mai meya tin chu aro pui kan tia chumi ata na chuan ke ni pon ti tur kan nei ve ni ti kha kan ria kanin buat sei chozela ko ran puitling thatak nitura in buat sei cho na campaign te pu kan nei lok to a Tripura po nikum December khan kan zukzina area pumpui khachu kan watlo theilova maro chu tlema kan ngai poimo a ko khan lian ang te chon kan tlo chuak vekta chu kan campaign hla ani to ni chu tianga in buat sei chozel tura ngani thilpe ka te po tan la zel tura in buat sei chu te kan han zir tira ti chuana ko ran administration a po puitling ni tura in buat sei thei kan tunturma kan assembly thupuya po puitlin lam ipanang ti kha kanan mangkhera hei chumi tin zone te po ni karinga chu tiang chuanin ma kan la chozelani ti chuan hei BBC he dampareng puilama tuna yan headquarters office kan neya ti chuan headquarters office lama khuan staff som kan oma department he thalai lam le nu pol te po kan neya ti chuan organizer te khanin secretary te khanin min thuchila office a ti chuan chu a department puitling anga kan da chu ni a literature hi department tak anga kan la hlang kai theilova in charge angin kan da Sunday school po chu tiang tho chuan ma se in charge chu kan nei vekta chu tiang chuan kan ma kan la chowa ti sonin headquarters lama BCM kan nu le pa te kai hroina zara ti khanin kan kal chowa tin hei BCM hianin min ngai tu le maya solama kanin son thak nu poin administrative officer te min han pele zela committee ranga ngeni min kai roi tu ama khachuan BCM officer kan mission director hi BCM officer kan attach lai khachuan attach min da lai khachuanin kan nei ta tuna po hianin official chon ala ni reng mai amai ro chu dampareng pui le BCM office kanin hlat to wangin West Piling bial to pastor BCM bial to pastor tuna hianin administrative officer kan finance manager ka in charge angin ta ring to chu advice tak te hei tho puya nuam khop maya ma po kan la na sa tin ni china kan soi ngani BCM le BBC relationship anga te po khanin soi kan du de chu missionary te hi an tangkai khop pin ga ria min tho pui ngani anin huam hle in ka ria achang hi chuanin kan ve a yanin an ve zok emo
min vei pui zo ke mo ka ti thina chu ka mu da na ni ya tina tak ponin ka ria mun tina hey BC missionary bruising om hu hi tuna sikul en kol me sikul mai ba ka ko ran hian vei telane chu ka mu da na ni ya dam pareng puya son kan headmaster so puef lal zidinga so BBC planning board chairman te po kan ruata chuan 10-year plan te po kan ni lo ta sang ni le som ni tu sang ni le som thum mo chu independent kami policy zel kha ani chu mi ani nuaya ma te po kan han la 10-year plan te in da in chu ta chuan project rang kan tho turate hemi kum som chunga ti lo tlin kan tumte kan han thelu ta BCM headquarters te po office te po chumi zui chuan ma kan han la chho zel ta tu na hian mani kan review kan ne ya 50% vel hi chu kan ti lo tlin to ni aro pui khop maya hi kan nu le pa te nge ne min pui na zar le missionary te po na min tho hu na zar liao ani ya chu wangin kan lo hle ani hei chumi sang ni le som thum tin zona kan kalna hian that takin tu na ri chuanin kan la kalani ti kha kan sei du le ti chuan BBC a hian member singkhat sang ruk zariat tu na hianin latest statistic nikum November kan ni khanin kan neya ti chuan nikum assembly le tunkum assembly in kara kan pun na hi kan zanni hi chu kan tling to zanni ti chuan ko khan pakhat kan nei bel boka ngun linga khuwa kan tia tun ma betsuri anti longtlai district ka sonena oma chuta chuan ko khan pakhat kan nei bel le ti chuan tu na BBC ko ran zong hi somkwa le pakwa kan nei ve to Pastor Bial som pathum ma kan thena area hi pathum kan neya longtlai area lunglei area le Tripura area in kan thenta chuan mamit district le Kolasip district ero hi chu headquarters na ne na in nayane wangin area kan then talem lova headquarters khanin kan vil vekta chu tiang chuan area pathuma hian area coordinator te po kan da vekta chu tiang chuanin ma kan la choni bial som pathum kan neya sumi thunga chon hei Tripura khuan bial panni kan neya asama te po bial panni kan ne ni chu tiang chuanin pastor bial panni kan then ve kan da ve chu tiang chuan ma kan la choni BBC structure he kanu le pa te BCM ina minduan angin kan kala administrative officer kan neya chu kan BBC finance manager po ni ngalani finance lama kan ho tu pa ber khani ti chuan chu BCM pastor kha ani official chuan BCM kan mission director hi kan finance manager le administrative officer ani ti chuan ani hnuaya hian executive secretary kan neya chu abru pastor big atang hianin an ruata adin tir lai khan BCM kan pastor bru kan nei jingami reverend lalzui tluang kha deputation angin anda ti chuan atram mangzowa chuanin hei ke he BBC pastor atangin min han ruat le ta tlinglo tak chungin hei kum tram khatna he kamang zo trep to marcha hianin kum thum khan ya tram khata chuan kan han ti chowa ti chuan assembly chairman te po kanin ruata chuero chu upa te pastor pension le khatiang senior ka kan la nei lo wangin upa te lama tang hianin kanin ruat mai thina kan thlang thina assembly a hian chu tiang chuan kan kal chowa ti chuan area coordinator anni le ta area lama kan ho tu te pathum lunglei longtlai le Tripura kanin da chuan pastor te anni le maya office a chuan
thalai organizer kan neya nu Paul BKCP kan tiang BBD kan ti maya organizer kan nei boka tin literature in charge kan nei boka Sunday school in charge kan nei boka so tiang chuanin account section te po kanin ngene kanin vu ave so tiang chuanin kan kal pui chho ani alom om hle mai ti khanin BBC te BCM laka inlung oi zia chu alang ti tamai la tiro tang moi lo ni lo ta sela alom om lamani a chu ti reng lai chuan inlom em rual khanin ti te ang BBC hian BCM laka hian enge in be seya mo be sei dang te po kha chu tiang zuan ni jok se ti te po kha om ve thei thawan ni chuan abik takin sang ni somthum hnulam kha an tin zon le boki ta ila I tu na le nakina sang ni somthum hnulam zela tan khanin enge be sei in nei ti te po kha shia ta chak om ka tia soyarem tura ngai la tiro alo me ni china kan soi ang khanin BCM policy chuan sang ni le somthum khi BBC te mani kutle ke nge ya Indian chho tura ruwa man khani to a kan nu le pa te laka kan be sei he ni tuna hianin kan be sei aya tha hianin min ruai to a anu a po hianin chumin nu sang ni le somthum nu a po hianin ei be sei dan tur te po hi ke ni hi chuan kan remang lova kan be sei ai thayan min huai liang ti ka ring tlada a chan chu ni chi naka soyang khan administration lama te experience nei lo te kan ni a ko hranin rel bol na te po chu tiang tho chu ni ko hranin eng tin nge kan kalang a khoi lam khoi zong in nge kan kalang tia kha kan hriat lo wangin hemi atana advice te a thu le hla le engkim mai kan mamo na zela min kai huai tu atan hi chuanin kan la mamo tlatani advice min pezel tu point chu min ti sak tura po ngai tai la kan kal sual lo nan hei kal sual hi kan hlau khop maya a chan chu hei khovel boruak nge ni namle namin kar khatiang te po kha thil om thei ani mitam takina min thlir dan min thlir ruk min chan ruk te po kha ni amar zu pathianin min ruai zela kanu le pa te kal tlangin hei chen min ruai to kal sual kan la kal sual lo ani tika ringa tin kan mi na min mu dan po chu chu nia chu mi chu kanu le pa te thaza nuaya min kai ruai na wang liau nin ka ria chu wain sang ni le som thum nuwa po chu mi chu kan beise nge ni kan beise ai thain min ruai yang ti hi ka ring tladani chu ka soi thei pakhat chu ni ten izo na pialama BBC hi mitam takin annam feeling chok tho thei tur ko hran na yang ti te kha om thina soi om thina rin om thina amai ro chu hei hi ani lo ni pathianin BCM kaltlangin BBC he min din nam le nam in kara boruak thalo lo om to te po kha tuna hianin atha chhozel nin ka ria a chan chu mitam takina nam ko hran le a feeling ang zong a min ngai na kha about tielin kan hu ni chumi omzia chu hey BBC nuai hianin mizo atanga upa kan nem me te po hi a omani chu missionary tem nilo ma khatiang kha omatin mun then khata phei chuan he chakma te pon oma BBC a hian tin kan Myanmar kan unaute helama lo dap chua te pot sonin kan nei nualani chu wangin kan relationship namle namin kara relationship building thatak te po kha ani chho zela tin ke mani abru rilruwa rimsim po hianin midang ngai theilo na ang chia kha
ka abo tual in ka mu hi pathian ina min kai ruai atum le kan nu le pa te na min be she ni point ka ria hi nakin zela tan po he thil thatak mai pathian ina ko ran min din atum at nge ni tum chan a chan te po kha a hlotlin nanin ka mu ve tial ani ni china be she kan tia khanin a leadership building a hianin nakin zela tan po kan mamu reng tu rian ni a chan chu hei tu na ri chuan further studies te BD te MT te kan injir tir ta a kan nu le pa te khami pia lama pastor te training BBC pastor te thuam chak na konga hianin hei hi keima ni hianin nge ni resource kan la nei lo wang hian helai a tak kianin kan lan nu fual dewem o katia nakin zela tan po chu kan nu le pa te hianin min ma min lak pui thei chuanin chu alomam hle tura ka ngaya kan rongbol na po tu na hianin achak zokin ka ring tladani pastor te in thuam chakna mi training nge ni ministerial training kan ti don nge ni khatiang kha kan lamamo hle in ka ria alom om hle mai chuanin e kan hun atoplam kan hnayanga chani china i soina enga khan BBC Bru Baptist Church ina inthil tumtlang buite poka sha ta cha om ka tia masona tam tak in don zinga khan chuan chumi zo a chuan BBC thatna BCM ina aron lu chuan nuwa chewa khanin kaushana khotlanga zirna mimala te po khanin isoit enga khan masona tam tak om don ti kan sia khang kha toy fel de ule ka min shil thei chuan tiro chuanin BBC hi Bru namtan chuanin a engkim khan ni ringot maya BBC hetia kan indin chho nuwa hianin Bru nama mason na hi atam hle ni kan mu phak chin kan soenga mu theilo chung nge ne kan mu phak ba khachu in karinga kan society a hianin kan chung ko din konga te po hianin BBC hen min pui hlen ka ria tun ma chung ko ke chemai tu mo zu le sa te ne na khatia oma chung ko broken mai tu rang te po kha kan chan himin ka ria BBC hen dina rongbol tu te le upa te anan ni chho zela achan chu mo phurna kha a tani BBC hantia khanin mania mo phurna lian tak kan kova anga pathian ena min nga kha kan an ria da wangin ni ani karinga wangin chumi nge ni rongbol na konga ma anan la chowa ti khanin rongbol tu ate ko ran rongbol tu ate upa te a pastor te thleng point ana ni chhozel ta hei hianin abru chungkua ma in real bol na po hianin atha zong hianin ain her chhozel nin ka ria tu na hin ten a education lama po ni china kan soyang khan mission school kan neya tin kan zirna rim a hianin nge ni khovel anga kan soi chuanin a job oriented ma khatiang ang pialama khanin keima ni society develop theitura ngani zirte po khaumta tuna chuanin chumi kan soidu na chan chu ko ran focus in kan zir to ni kan zir ra reng hianin ko ran focus etinga nakin arong bol na ka zuan lu theyang khatiang kha a om chhozel ta kan chalai te jinga po hian tinga ni contribution kan nei ve theyang BBC a hian khatiang te po khawm jan mun rang sikul kala omte na thoka omte po BBC a engene soma pakhat ron chung te po khan om zel to ne mun rang o khatianga na thoka omte po chu kalom hle maya society bu society po hi na satakin a choi kang nin ka ria hianin
chu ka mu da na ni a ti chuan a bru le bru hemi kan relationship a po hian nasa takin a developer BBC hian tun ma te chuan lunglei district longtlai district aizo mami district le a Tripura le Assam te po soi tai lamo khatiang ang indai dan nakha kan nei thina ni BBC ma kha chuan amar zo BBC kanan din chowa kanu le pa te thlazar hnuaya assembly de kanan nei chowa tikhanin kumsom pali lai mai kanan nei tu nu a jong khatiang feeling kha abo tielin kan ria so me feeling a district feeling ang tikha chu pathian ina min kai roi nazar liao in ka ria mal som na kan dong len ka ria then a society development timang a moral development ang tepo kha nasatakin BBC hian na choi ka nga kan pathian thu lak dan tepo kha nasatakin BBC hian apui nin ka ria ajan chu tu na hi chuan nge ni kan moral khalo nge ni chiat to wang khanin khami develop na tan khanin pathian thu te po kha kan mangta a nasatakin chu chuan na pui zela tin thil thatak mai chu hei Tripura le Assam te ka kan han zina ring lo te Hindu te timeng brua an la mani Assam te Tripura te patam takan la ma chung te thalai singa abik takin chung Hindu thalai te chuanin base na lian tak men he tun tum assembly apo yanin Tripura lamatanga kan Hindu nauten ron tel ve tlatani base na lian tak men ne asa khome BBC an base nei tuan chutiang chuanin apalai ni lem lo point achim to observer ang te point mo an ron tela pastor pakhatina min thil dan chuan ka thlen ve BBC hen ka omanga kan ro rel na te hi az om sia hei chia hi kan nam ta na in nga ana om chuna ni ti kam hu fi ata ati ve ni chu ro pui tak tak ani chu wangin hei Tripura le Assam a page na big taken kan BBC in ma so na a membership drive anga te po achan chu kan drive ni lem lo ma se min mu da na kha a positive tlat to a min be sia ka chu chuanin nasa takin kan society ya ma son pha in ka ria chutiang ani exam se mina bru unaute bru namte singa kan rongbol na en chuanin kaushan dangte tan po khanin nasataka channa apek nge tura khanin ngai na kha omta ani ngei po ka ring boka tiro kan chong amoi lo lam ni lo ta sela chuanin atop na beratan abula in zo op tak ni ma se top kharnan kan acha ka tia hetia hunre tak bi se min bru unaute ne na rong kan bol nu a bru Baptist Church ni tura mo BBC ni na hemi affiliation ni dan toy fel takle esa BBC anga BBC ni na a vision toite min shilla ti chuan helai huna kan hun chu kan du tok don ya an china ka soyang khanin BCM hi chuanin mission policy fel fai tak tun ma tang khan an nei sa to rim rim chumi ka soina chan tak chu an rong bol na namate kha an kut le ke ya din chhuwa kha an thil tum din ka ria chu bru mission a po chuan chu athleng me ka chu wangin hei hi kanu le pate mission policy ra until to man vision ngei kha anin ka kan fight chua po anin ka khelo chu abru namatanga in fight nge ni khatiang ang zong tura kan wati wak po khanin ka khelo wa amaro chinchung ka suyang khan BCM hen policy thatak main lo nei lok nazar kan zo nin ka ria ti chuan nge ni khami a relationship ti me affiliation ang khachu nia nge ni atrama kha dika emo ka relowa chumi atana chuan chumi policy mission policy an lo duan lok an lo nei sa kha an keng zela ti khanin tu nuwa po an thaza nuaya
chu tiang chuanin min ruai chho zelin ka ria amai ro chu nie sang ni le pasari khan longklai district lama anin mung chho hetianga ko hran ni turin amai ro chu chu mi lai chun hetianga ngen kanin rel bona BBC tu nuwa BBC kanin rel bona andrim pha kin ka helova ka ring lova chu mi chu ka soina chan po ni chu wangin ai chu BCM mina policy an ni nge tak mai man lak na anin ka chu wangin BCM le BBC chu enten ka tiang fa te tak tak an fa ngene tir ti mang CBC le BBC le CBC chu kan ni na zona hianin chung kwa fa anga min nga ya kan ni boka chu tiang nga relationship ni chuan ka ria pa le fa ka tiang relationship ang khan ka ngai mai minga he nia tun ma khanin kan ho tu te BCM lama kan ho tu te po khanin an ril fia to he chu ke hi chuan en ril fia vak ngai na ka helova tin athiam po ka thiam lova emi Bru Baptist Church ti lai ta ka he chu video te point omin ka ria khami an ril fia na khan chu ni mai sela kan BBC anga kan thil tum kan vision hi chu ni Bru nama pathian ram alo zawa alo nge alo lan fia deu the na ta na BBC hidin ani chumi chu kanla ala ni renga chumi ti hlo tling tur chuanin ma kan la meka kan la chozel boka ti chuan chumin phena chuan ni china ka soyang khan Bru society moral developer tan te tin relationship emi Bru le Bru in car relationship building te Bru le namdang in car relationship building te hengte hi zi alowa confusion ziak nilo kan ril ruwa ron lang khani ti chuan Bru literature development te he tuna hianin Bru literature po hianin mason nin ka ria BSI nen po hen kan member kan ni vet ta BBC angin ti chuan Tripura lam khu ke ni ayat lema advance atong lama chuan an ni Bible te po translate translator te po an ni amai ro chu hemi literature ti mason tu tak tak hi chu BBC kan ni market ti me atong moi lo ni lo se market tak tak hi chu BBC kan ni reng ani thi lengke mai hian min rona chu tiang chuanin sarkar lam thleng po hianin tunai chon Bru kai noi thil ai chuanin anon ron ve to thin BBC kha research scholar te MZU le ngene some university te khatiang research scholar te po Bru kai noi thil re ka chu anon ti to vekta BBC he Bru representative Bru bi katana khatia elo ako ran nima se society represent ang khan min ngai to tla ne chu ani chu anen maniloka ne tribal welfare department malak na waya tribal trong ti mason na pakhat hemi kan trong zi adan kal mangte athon thu te khatiang kha ziak turin anan zonga Bru zinga tikanin NGO rang te po anan dora amai ro chu atobera an riat chu BBC hi iron photang antiane chuanin minron phone na tikanin kanan nar timaila kan thiam zong te nilo wangin kan ti sualang ti ka hlawa kan han phadewa amai ro chu ko ran hi kanin nga na nia lo tlom ngai mai tiu nang ni bak kan rin chuang antia chu tiang chuanin kan han ti chowa chu nakin chuan soidan chuan elementary level
textbook ang khanin an siam chodon ni ome tong sang ka oma bru big po khani chuang lo ba so tiang chuanin bru nam represent kha BBC khani chho zel ta ni chu chu a khovel lamot tonga han soi po khan a lom om le engaria chu tiang ten ne kan soi mai ka soi lovang ti ka hlo pakhat ka ria chua chu hei thlar raw lama hian po hian in ma BBC hian bru nama hian pathian in BBC culture na ro pui takmin tho sak to ni covid te han ni chowa covid an ni chi a hi bi bru nam te pat nge ne thlarau lama kan tui hal zia kha ka re chiang thu tul maya covid ma khan ka lo hre lova hei tu na po ya nei assembly kanan manga sarkar SOP khathatakin zom kan tu mane zana in khom kan ti talova rural in khom kan ne ya ti chuan pathian ni tuk kan in khomanga kan zai don lova sacrament kan ne nga so tiang chuanin kan ti maro chu hei kanan wa ka zai chak thlia li alam chak khan a omani amar chu sarkare SOP kha chu kan zo ngei dona kan zai don lova chu tiang ang nge ni an tui hal na mo kha tiang boru khan riat khanin kalom khop maya in khom chak na le kha tiang lam chak zai chak pathian phaka zai chak na ri ruan nei chokha tin helai assembly mai ba ka mun rang rang atang point kha tiang phone te kha ka dong nuala chu chuanin thlar raw lama po yanin BBC culture in pathianin abru namte hian na na sa takin athokani ti ka mu fiani chu tiang chu tin BBC kan ni nu hianin a society kan moral khamia kha ma son na pakhat ka mu chu kan biak in sak dan kan du dan po hian thak to ni chu ania askating talemo a ban talemo hi chu RCC talin anan ti chho ta hi tun ma kan riat lo khatiang church building ate po kha ma son pha zela hei tam tak building te po kan nei chowa BBC ko ran biakin building thatak tak nei chho te po kha kanom hei hianin a tharau angjong te pon te taila pathian lama kan theina sang ber kan pek du na lai khani ka sei du chu a building kha chu eng po ni se thaber theina sang ber kan pek du na kha kal hei hianin ma kan son ve thret ani ti alang in ka ria kalom hle ni alom om tak zai ani chuan kan hun chu tu na tan chuan kan du to kanga BBC hi pathianin malsom se in rambo lo zau wal zel ro se tin du sakna kan hlan che uni kan lome khati zong kha tun chuma Bru Baptist Church bi chian na program kan man ho theite chu an ni a thir tu te in zawai chunga lom thu kan soye